Se strinjam z vam, da je Silvo kar scrklan, oziroma ne vem, kaj bi to rekel, ali je scrklan, ali kako je, ker on se je mogel kar matrati v življenju, tako da ne vem, kam je zdaj tu prišlo, da mu ni noben hotel okej, pa da more same firme nositi, pa pa tret, tako da ne vem. Kaj pa ti, Silvo, praviš, zakaj si scrklan? Jaz nisem se scrklan, ampak veš kaj, ti ničesar ne razumeš. Kaj, ti se sam virtualno delaš, da si neki škrt, pa ne vem kaj, kad bi pa prišla ta prava, pa kad ti bo se ti spobrala, boš pa jokal v tej neki. Raje živej, pa bod gospod, ne se delati kmeta, če nisi. Jaz sem saj kmet, fizično kmet. Pa če se kmet po gospodi ni tukaj fajn, ampak če se pa gospod kmeta dela, to pa ni dobro. Evo, tu sem pa prvič slišal, da ni dobro, da se delam kmeta, ka nisem kmet. Dobro, to sem zapomnil, Silvo. Vi, dragi gledalci, pa všečkajte tule, pa napište, kaj vi mislite o tem, pa če še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite.